Thanda ukulibingelela bantwana benkosi ngegama lika Jesu. Ngiyalinxusa ukuba sifunde sonke encwadini kaSambulo sizwe izwi likaNkulunkulu likhuluma nathi. Isihloko sami esifitshane sithi sona Qaphela Ugalatshane Umvundla Wesibomvu. Uzakubambisa Ilitshe. Nxa sifunda indaba bazana amathandekayo encwadini yeSambulo isahluko ngo-12 ungasuka nayo ngesiqubu esikhulu kuvesi 7 izakuthi kuwe kwase kuba khona impi ezulwini. uMikhayeli lezingilosi zakhe balwa bemelana lomgobho. Lomgobho lawo walwa lezingilosi zawo njalo babengala kunqoba. Le ndawo yabo kayibe isatholakala ezulwini. Umgobho waphoswa phansi. Inyoka endala ebizwa ngokuthi uDiabhola njalo uSathane okhohlisa umhlaba wonke waphoselwa phansi nezingilosi zakhe kanye naye. Ngase ngisizwa izwi elikhulu lisithi ezulwini, khathesi sekufikile usindiso namandla nokubusa kukaKristu wethu namandla kaKristu wethu, ngoba uphoselwe phansi ummangaleli wabazalwane obamangalela emini lebusuku phambi kukaNkulunkulu. Njalo bona bamnqobile ngegazi leundlu langelizwi lobufakazi babo, njalo kabathandanga impilo zabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho thokozani mazulu lehlala kuwo, kodwa maye kulabo abakhileyo emhlabeni, ngoba uDiabhola wehlile kini elolaka olukhulu, esazi ukuba isikhathi sakhe sifitshane. Singathi inkosi ngabusa kufundwa kwezwi layo sibe nomthandazo omfitshane. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngezwi lakho elinje elesixwayiso esimangalisayo elidinga ukuqatshelwa. Sicela ngathi ungasiphathisa silizwisise namhlanje bese sanesa ukuthi silandele okutshoyo, siphephe engozini, sithole usindiso. NgoJesu siyakhuleka, amen. iBhayibheli yasivezela bazalwane abathandekayo. Ngithi le isihloko sakho sithi Qaphela Ugalatshane Umvundla Wesibomvu. Iqili elikhulu. iBhayibheli yasitshela lapha, lisipha indaba yempi yayikhona ezulwini. Umgobho lomkhulu elithi nguSathane loDiabhola, elithi walwa wazama ukuthi abangise ubukhosi basezulwini. Wehlulwa ngenxa ukuthi uyisidalwa, wayezama ukulwa lomdali wakhe, wehlulwa. Waphoselwa lapha kabuyanga yedwa, wabuya nezingilosi zakhe eziningi kakhulu ezingamadimoni ngolimi lwanamhlanje, ezizwe ezenzimisebenzi emibi kulo umhlaba, zincedisana lomfowabo yenalo uSathane ukuze abantu bakhohliswe. Ungafunda laphana kuvesi 9 ithi ngumkhohlisi okhohlisa umhlaba wonke. Kanti ukukhohlisa yikwenzani? Nxa ukhuluma ngoGalatshane Umvundla Wesibomvu ukhuluma ngetsotsi, ukhuluma ngotiki. uSathane ngotiki, litsotsi elizwayo, elilanda ukuthi lizetsotsi abantu lapha libalethe lesigabeni lapha elikhona lona, ongasabuyeleke emuva. Manje abantu nxa belele bengananzeleli bayalahleka bengazi, bafela amafufu njengegundwane. iBhayibheli liyachaza ke lapha ukuthi kulomkhohlisi okhohlisa umhlaba wonke. Liphinde lichaze futhi phambili ngale kuvesi 10 ukuthi ngummangaleli wabazalwane obamangalela emini lebusuku phambi kukaNkulunkulu. uSathane ulitsotsi elimangalisayo, uyakuqila ngapha, akuqina ungene esonweni sesiya ngale sesiya kumangalela, and abantu kabakuboni ngoba uzithiya ngezikudlayo. Ubabizele entweni ezingani zimnandi, engani lapha abazakholisa khona, kati uyabathiya esenzela ukuyabamangalela ukuze encwadini zezulu ezokwahlulelwa kubhalwe amacala owenzileyo ozalahlwa ngawo. Kodwa uwenziswe nguSathane, wathi esekwenzise njalo wakuchiya suphakathi kodaka. Yiso isitsotsi sosindiso, osilwisana losindiso. Abanye abantu ngabakwazi ukuthi osindisweni lapha kuyalwiwa kulempi, njengoba ubona uvesi 7 ethe kulempi. Nempilweni yakho kulempi. uNkulunkulu uza ngapha ufuna ukusindisa, uSathane uza ngapha ufuna ukuthi akulahle ngoku
ukukhohlisa. Ibalele ukuthi ukukhohlisa kumbe deception. Ngifisa ukuthi ngilichasise kancinyane engxenye lichasise ngendlela yokuthi yokutshengisa umfanekiso othile. Uyakwazi ukuthi deception kumbe ukukhohlisa kwanje ukuthi kulethe iqiniso elinengi kakhulu. Bese kuphoselwa umzidlanyana nje owamanga oyahlulahla iqiniso lonke. Kwenye indawo lapho engake ngasebenza khona esabelweni esinye ngaphansi komunye usabhuku lomlisa lenduna. Kwakunomunye ukhansila khonapho beqwaqwazana nomunye bebanga ukuthi ozawina nguphi. Lo wayengenile themu yakhe siphele sefune inye. Lowana naye uyalwisa ukuthi angene. Kunabantu abazayo bathi bazenika ukudla. Hayi kwakulanjani waminyaka. Bathi bona bane once off usizo. Nxa besithi once off bathi bazanceda kanye kuphela bazihambele. Asiwo labana abahlala bekhona. Kwafikela kuye ukhansila yena njengoba wayengukhansila. Kodwa njengoba wayelwisana labanye laba abayencintisana labo sokuzavodwa. Wabe siyatshela abantu. Hayi kulabantu abangaka abafuna ukusisiza. Babuya mhla kabani kwaqondile. Babuya ngolwesingaka kwaqondile. Bazafikela endaweni engaka kwakungayisikho. Babethe bazafikela ecingweni kwakule ndawo kuthiwa kusecingweni. Yena wathi hayi bazafikela edamu. Edamu kwakule phambene locingweni zingahambelani indawo zakhona. Wasetshela izihlobo zakhe labangani bakhe. Wathi hey abantu labana bayabuya bazeletha ukudla. Bazafikela edamu. Kodwa abantu laba ngibatshela ukuthi kusecingweni. Labana abantu abahambayo siphinde sibabone futhi. Lafika isuku zabotshwa inqola madoda, zabotshwa inqola zachaya amakhilomitha azwayo zisiya ecingweni. Fika khona ngale balinda abaduduzana. Vele abantu laba into lezi bayaphuza balitshela u8 bona babuye ngo4. Asihlaleni silindeni into ebalambileyo yithi. Balinda kwafika ngo. Labana bayele ohlangothini oluphambene edamu. Bafika 8 o'clock labana basebevele sebekhona waholwa. Qeda unaona yini lodwa ikhona amaye lokudla siyakuthi ngcono kwengezwe inqola zabhensa inqola. Zabhensa. Kwakulomunye indoda wayele role khonapho ubruru wabo wathwa banotha ngesikhathi eso. Labana abantu basaya bekhona ngale bathe nxa sokudiscover ukuthi kwaba lento enjalo bathi sebatshela yena njengosiphatha amandla bona belabala abafinyelele emandleni. Linda. Abantu laba kathi bayathenjwa yini bona abantu abamadona lawo. Basiphonga usitshela ukuthi bazabuye ecingweni sithi siyathi sizomunye umuntu esithi ngaphi bangale. Sathi sachibili kade nasakhona. Sebachayile 10 sehamba sibatshela ngobani kwenu lokho elithi kuyangena lokho kuzalilimaza lizakufa ngendlala. Thina singene thina esihlampileyo ukuthi sivote. Wayebatshela iqiniso lokuwafaka umzila omncane wamanga wabalahla totally. So uSathane usebenza njalo. Iqiniso linengi likhona abantu bakwazi ukuthi leBhayibheli bakwazi ukuthi uNkulunkulu uyabathanda bazazi izinto eziningi. Kodwa kukhona amanga wafafazayo amalutshwana azalahla abantu nxa bengasananzelanga. So ke umumo wakho na unjalo. uSathane iBhayibheli lithi uNkulunkulu nxa ekhuluma ngaye encwadini kaJohane uthi wayengumqambi wamanga kusukela ekuqaliseni. Ngumqambi wamanga loyise wawo amanga uSathane. So ke ungakhangela indlela uNkulunkulu asichazisela ngayo indaba le. uNkulunkulu nxa esekhuluma uJesu kuJohane 17:17 ukuze asilamulele emangeni kaSathane. uSathane nguyise wamanga njalo eliqile elikhulu. Uletha uJohane 17:17.
Ungayifunda le incwadi kaJohane 17 verse 17. Uzakhumbula ukuthi yikho lapho uJesu wayesikhulekela khona. Wayesithi khona abantu abamlaba abaseleyo lapha emhlabeni osibalondoloze esikhulekela wakhulekela into eziningi wazikhulekela waze sikhulekela lathi. Wasethi ku verse 17 bagcwalise eqinisweni bangcwelise ngeqiniso lakho ngoba izwi lakho liliqiniso. So sasilo Satan omila phana lamanga. Sasilo Jesu omila lapha othi bangcwelise Nkosi ngeqiniso lakho ngoba izwi lakho liliqiniso. Izwi likaNkulunkulu liliqiniso. Yilo elingcwelisa abantu. Nxa ungalibamba iBhayibheli njengoba linjalo uzasila ekuyengweni nguSathane ngoba izwi likaNkulunkulu liliqiniso. Yilo elikulamlelayo uGalatshane umvundla Wesibomvu. Now uSathane usebenza ngendlela yokudlelezela. uNkulunkulu angabeka kwakhe la uyabeka kwakhe eceleni. Abasesithi ebantwini hayi ayisikho lokho kaNkulunkulu okuqondileyo nanku. So kuthiwa ngesilungu ngama-counterfeit. uSathane asebenza ngakho ama-counterfeit. Nxa ukhangela khonapho uNkulunkulu akubekayo yena abeke kwakhe uNkulunkulu abeke ngapha yena abeke kwakhe. Ngizalipha isibonelo nje esendalo. uNkulunkulu ule story sakhe sokuthi abantu badalwa njani. Umhlaba lo wavela ngaphi? Umhlaba lo uya ngaphi? Ule story sakhe asibekayo wasifaka kuGenesis lapha. uSathane uyabumba ezakhe izistory azifaka eceleni ukuthi hayi lina lingezwa okuqondileyo nanku. Athi hayi uNkulunkulu wadala kumbe ahla phisha ukuthi uNkulunkulu kadalanga abantu bazivelela. Lethi evolution. Usebenza ama-counterfeit. Angabona usebenza futhi seletha lokuthiwa yi-theistic evolution osokufakwa isiKristwanyana phakathi kwakho kodwa kuvele kungukaSathane. Esenzele ukuthi abamba abantu abayenge. Mqapheli nxa esenza njalo. uNkulunkulu waletha umthetho wakhe ogcweleyo 10 commandments. uSathane uyawuthatha ahwatshe 1 kumbe ahwatshe 2. Enxa ahwatshe khona mpana ukuthi lingakhonzi izithombe. Eminye yonke isali right ithi hayi ungakhonzi izithombe kuphela asingenene echechi lezithombe. Bona usebengene echechi lezithombe. Uzothi hayi imithetho yonke le yanti siyayilandela yonke. Lokho akulamsebenzi. Kudala uSathane uthethe. Omnye afika khona mpana ahwatshe umthetho wesi-40 sigcina usuku lweSabatha obengcwele. Eminye isali right ithi hanya igcina yonke kathi suphamasi usulahleli kudala kuhwatshele. uSathane ule counterfeit Holy Spirit. Umoya oyingcwele wamanga. UngakuMateyu 24 verse 24. iBhayibheli Qaphela, qaphelani. Ade lifundele masinyane ngokuphakisa. Ithi qaphelani oKristu bamanga. Le moya yamanga labaprofeti bamanga. Ngoba uNkulunkulu lakho konke khona lokho. uSathane sezofaka ke okwakhe ongama-counterfeit. Kahle ngikufundele ukuthi thini. Ngoba kuza kuvuka oKristu bamanga labaprofeti bamanga benze izibonakaliso ezinkulu lezimangalisayo ukuze kuthi nxa kungenzeka badukise labakhethiweyo. Siyakhumbula ukuthi uSathane ngumkhohlisi vele. So kathesi kuzaletha amaprofeti bamanga la moya ongcwele wamanga esenzela ukudukisa kumbe ukukhohlisa. Ngoba yiyo injongo yakhe ayiphilelayo khona ba iBhayibheli lithe kuSamulo 14 isikhathi kuSamulo 12 isikhathi sakhe sifitshane. So usebenza nzima ukukhohlisa lokuduhisa abantu. Usekhulumile khona abaprofeti bamanga. Umoya wengcwele wamanga. Kulezi insuku kulama church athi mina Holy Spirit this, Holy Spirit this, Holy Spirit this. Nasingabe Pentecost lapho kwaphuma khona umoya wengcwele. What Pentecostal? What sithatha khona phana. Ngumoya oyingcwele.
So uSathane uyabona ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukuthi ngesuku zokugcina kuJoel 2 uzathela umoya wakhe oyingcwele ebantwini. So abeseletha ke nomoya kaNgcwele abanengi abangama counterfeit ukuze wena nxa usithi uyathi ukhangele uzwe ngapha Holy Spirit, ngapha Holy Spirit, ngapha Holy Spirit, ngapha Holy, udinga uswele ukuthi umoya oyingcwele onguye nguphi phakathi kwezinto lezi. Kodwa iBhayibheli isincedisile yathi na sihlanulile ngezwi lakhe. Ungangene ezwini likaNkulunkulu khaya ukuthi kanti yena umoya oyingcwele umsebenzi wakhe ngowani? Ubonakala njani emuntwini? Uzathola uGalathiya ekutshela uGalathiya 5 verse 22 kusiya phambili, even uqase uverse 18. Uzakutshela ukuthi izithelo zikamoya oyingcwele ziyini. Uzazibamba ngezandla ukuthi izithelo zikamoya oyingcwele nazi. Ungathathe ngokunye lokhu uthi mbe ukukhuluma ngendimi kumbe ukuthi hamba uyefunda uGalathiya uzakutshela. uSathane uletha icounterfeit yezingilosi. Kazi ukuthi uNkulunkulu wathi izingilosi ziyimimoya esebenzayo esebenzela abantu abakaNkulunkulu ibancedisa. They are ministering spirits for God's people. Kodwa uSathane waletha ezakhe manje izispirit. Ingilosi zakhe ziyabuya zingene ebantwini zingamadimoni, zingene lapha zenze lokho, zingene lapha abantu bathi kulokhulu abankhulu siyathethela bethethele demonini. Kulokuthi bathethele uNkulunkulu. Abahlukanisi phakathi kwengilosi kaNkulunkulu lekaSathane. Kanti uNkulunkulu ungangena eBhayibhelini ukuthi uyakuvezela. uSathane wamlingisela ngokuletha amapriesti awakhe. Ubupriesti, ipriesthood yakhe engayisiyo eBhayibhelini. eBhayibhelini uHebrews 8 verse 1. Uthi ngoba silompriesti omkhulu onguJesu Kristu osincengelayo endaweni engcwele ezulwini. Nguye sivuma kuye izono. Kodwa uSathane uyazidala lami nginje ngibe ngumpriesti, ngithi lami sengingumpriesti. Kuyalizovuma izono kimi ngilithethelele mina. Ngilithethelele. uNkulunkulu kazange aphe umuntu ilungelo lokuthi angasusa izono zomunye. Ungathethela umuntu okuphambanisileyo wena one on one ngokuthi uNkulunkulu uthi evumani izono omunye komunye lithethelelane. Hayi khona ukuthi izono zomuntu ezempilo yakhe uthi omunye umuntu angazisusa. nguJesu kuphela ozisusa. So uSathane ukwenzile konke abantu bathemba abantu bayehambisa izono zabo kubo, bayecela intethelelo, bayecela usindiso kwamanye abantu. Is counterfeit priesthood. Ngikhulumile ngamaprofeti, counterfeit prophets and counterfeit Holy Spirit. uJohane wokuqala 4 verse 1. Ungamfunda uJohane wokuqala 4 verse 1. Uyakuncedisa ngayo nale indaba. Uthi yena usiya ku verse 3. Bathandekayo, lingakholwa wonke umoya. Lingakholwa yonke Holy Spirit ekhona. Lingakholwa wonke umoya. Kodwa hlolani umoya uba uvela kuNkulunkulu yini, ngoba abanengi abaprofeti bamanga abaphumele emhlabeni. Hlolanini. Umuntu angazathi ngilomoya, lomoya kulabanye abathi ngilomoya, abantu uyabona, abantu lomoya. Hlola ukuba ubone ukuthi umoya lo uvela kuNkulunkulu yini. Ungaqhubeka nsonke isahluko sayawutshela ezindlela zokuhlola. Ungaqhubeka ngoMateyu 7 uzakutshela ezindlela zokuhlola. Awutshela ukuthi khangela isimilo sakhona sakhe ukuthi sinjani. Wayizala uzakutshela ukuthi khangela ukuthi uyavumelana leBhayibheli yini. ISAYA uyalandisa ukuthi emthethweni la kuba ubufakazi uyavumelana yini lo mthetho. ISAYA 8 verse 20. Uzakubona zinenge ezinye ke yasiso isifundo esiphezulu kwaso, kodwa siyaqaphelisa ukuthi ubone ukuthi kulama counterfeit uSathane wasebenzisayo. Elisilandelayo uSathane lemfundiso eziphambene lezi kaNkulunkulu. Enye imfundiso yakhona counterfeit ekaNkulunkulu ephikisana nayo ngephathelane lesimo sabantu abafileyo. Sathane uzakutshela ukuthi hawu umuntu wami ongafa, hawu ukhuluma laye, kumbe umkhulekele kuzaye ngene ezulwini, kumbe wenze lokhu lalokhu, uxoxe naye, kumbe hawu angafika kuwe ebusuku, kumbe ungathini hamba kulwana olukhangela ama crystal ball
uza kubizela yena ukhulume laye. USathane wenza izinto ezimangalisayo ngabantu abafileyo. Kanti iBhayibheli litshilo ukuthi abantu abafileyo sebelele abazi lutho, sebemelele ukuza kwenkosi. Sathane ubhizi. USathane lenye i-counterfeit njalo esabatha. Abona uNkulunkulu wadala ngensuku eziyisikhombisa, eziyisithupha. Wathi usuku lwesikhombisa lolo lokugcina, wathi yena waphumula ngalo walubusisa, uGenesis 2 verse 1 usiya phambili. Walwenza laba ngcwele. Waluphawula walufaka eceleni ukuthi libe isikhumbuzo sokuthi unguye odalile izinto zonke lezi esizibona emhlabeni. USathane wathi lokho kuyingozi, lokho kuyintuluko. Kuza kubakhumbuza uNkulunkulu, ubakhumbuza iqiniso, bayasindiswa laba bangagcinisa abadaleli. Mana ngenza wamamasa abantu amaningi lapha bake balahleke. So zathola thina abanye sesikhonza esintwini sethu, thola sizila ngeWednesday, abanye sizila ngeThursday, abanye bakhonza ngolwesingaka, abanye bakhonza ngolwesingakana, ilanga lechisi, ilanga lalokhu. Ababhiza abantu ngamasabatha, ama-counterfeit Sabbaths akhona. So ukuzikhangele wena yakho isabatha leyo uphumula ngayo ukuthi yiyo yini kumbe i-counterfeit ekanikwe nguSathane. Ngoba lana kaNkulunkulu ngephathelane lendalo, indalo kayitshintshi. Njalo bakhona abantu abayigcinayo nanka amaJuda phakathi kwethu khonapha. Kade bakugcina bakaze balahlekela namhlanje. Khangela bona uzathola into eqondileyo. iBhayibheli bese iqhubekela phambili futhi liletha uDaniel 7 verse 25, by the way, nguyokhuluma ngento yena li-counterfeit Sabbath ukuthi kulabantu abazacabanga ukutshintsha izikhathi lokutshintsha imithetho. So umthetho kaNkulunkulu has been tampered with, isikhathi sikaNkulunkulu has been tampered with. Into yabhalwayo nguDanyeli 7 verse 25 ukuthi lokhu vele kuza kwenzakala. So namhla amakhalenda aphambene lekhalenda ye-creation khatshana. Sebeqakathekise ezinye insuku, bafake ezinye insuku zibe zokuphumula ezingayisizo. Yindlela yokusebenza kukaSathane ngama-counterfeit. USathane ulethe i-counterfeit power source. Abantu bathanda amandla. Xa udinga amandla ukuthi avela ngaphi? Amandla, umuntu uyakutshela ukuthi hayi, nxa ufuna amandla hamba uyethenga utikoloji. Uyaba lamandla amangalisa, hamba uyekwenza lokhu, thathe lo muthi, thathe le intebe. Abantu bagade bayakhona lekhatshana emazweni akhatshana besiyadinga amandla okwenza izimanga. Counterfeit miracles, counterfeit power source. Kugcwele namhlanje abantu bagijima bedinga izimanga. Besiyadinga amandla, besiyadinga lokhu, besiyathatha kuSathane ukuthi benze izimanga. Ungaba umuntu othatheka ngezimanga. uNkulunkulu uyazenza izimanga kule nsuku empilweni zabantu personally. Kayenza izimanga ezishow off. Wenza izimanga ezisolva uhlupho lwakho uyakuphakathi kwalo, wena ngokwakho wedwa ukhulekile. Ungazange uyedinga omunye umuthi lenye into ongayiphatha ngezandla. Kodwa ukhulume ngoJesu. Kodwa uSathane ulethile ke, qaphela ke nxa uphiwe izinto ozibamba ngezandla okuthiwa ziza kuncedisa, ziza kwenza izimanga. Qaphela, igama likaJesu lodwa lanele. I-counterfeit kaSathane, into uSathane alingisela ngayo uNkulunkulu ukuze ahuge abantu abaduhise. Kula counterfeit even i-church, counterfeit Christians. uNkulunkulu ukhuluma ngabantu bakaNkulunkulu abapheleyo singathi ngama-saints. Ukhuluma ngabantu abamlandelayo, ukhuluma ngabantu abasele belandela yena, esingathi na libandla lakhe lokugcina. Ukhuluma ngabantu abamlandelayo abachazisa ukuthi banjani. Kodwa uSathane selethe ama-counterfeit sentuhudu, counterfeit Christians. Ungalalela kuvesi ngu-12 kuSambulo 14, kanti ngubalele uzwe ukuthi uNkulunkulu ukhuluma njani ngabantu okufanele babe ngamaKristu okuthiwa yibo abalandela yena. Uthi yena lapha, ngase ngikhangela ke verse 12, kahle ngeke le verse ngeke uverse 12. Ithi nanku ukubekezela kwabangcwele. Nesikhiwa isithi here is the patience of the saints. Abangcwele. Umuntu osaint le ungabanjani? Nampa abagcina imilayo kaNkulunkulu lokukholwa kukaJesu. Yiyo definition ye-saint. Khathesi kulabanye abantu okuthiwa ama-saint kuze kuphiwe lezi ndawo. Kuthiwe le yi-saint bani bani. Le yi-saint zibani bani indawo le. Le yi-saint zibani bani.
kuphiwa amagama abantu abafayo. Abanye bakhona bengangeni kuhamba kuverse 12 kaIsAMBULO 14 uthi bagcina imilayo kaNkulunkulu lokholo lukaKristu. Njalo abanye kuthiwa amasenti sebefile kodwa bephila bengaso masenti. Hayi, uNkulunkulu uthi isenti wena lo muntu ophilayo. Nxa egcina imilayo kaNkulunkulu elokholwa kuJesu uyisenti yena lo muntu. So uNkulunkulu isentudu, uSathane ulethe isentudu yakhe efeki elahla abantu. So uSathane nxa esenza zonke lezi zinto, uNkulunkulu yena ungaphi kumbe umi njani? uNkulunkulu bazamathandikayo lo Jesu Kristu umsindisi wethu ongumntaka kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi yena kasilo tsotsi, kasiwe Galatshane Umvundla Wesibomvu. Yena uliqotho, uliqiniso, umila phana ucacile. Ungafunda ngaye kuHebrews 13 verse 8 uthi he is the same yesterday, today and forever. Uyafana namuhla izolo lanini, katshintshi. Kala sitsotsi ukuthi namhla umngani wakho uSathane phela namhla uyabe umngani wakho eungenise esonweni. Kusasa sekuphika sesiya kumangelela uNkulunkulu. Kasekho nxa uphakathi kweduku, kodwa uJesu is with you forever. Emmanuel, inkosi nathi kuze kube nini. uJesu futhi ayisuyise wamanga. Ungafunda uJohane 14 verse 6 uthi mina ngiyindlela leqiniso lokuphila. uJesu ngoweqiniso, uliqiniso, uyindlela, uyikuphila. Kawukhokhelele kufeni, ukukhokhelele empilweni. Ungafunda uMahubo 103 uze uzwisise uJesu lo uNkulunkulu uyise. Ihlabelelo 103 ngoba ngikufundele yena umuzwe kancane lapha. Ngizasukela nje khona phana kuverse 8. Uthi inkosi ilesihawu lomusa. Uyamuzwa uNkulunkulu ongafani loSathane. Inkosi lesihawu lomusa iyaphuza ukuthukuthela njalo ivame ngobubele. Kayiphikisani njalo njalo. Kayikugcina intukuthelo yayo kuze kube nini. uNkulunkulu kabambe izikhwili. Uyathethelela. Kayisenzelanga njengokwezono zethu. Kayisiphindeselanga njengeziphambeko zethu. uNkulunkulu lomusa kakujezisi njengokona kwakho, uyakubekezelela. Verse 11 njalo njengokuphakama kwamayezi ngaphezu komhlaba umkhulu umusa wayo kulabo abayesabayo uNkulunkulu lo. Njengobukhatshana bempumalanga kuyo intshonalanga, ngokunjalo izisusile khatshana lathi iziphambeko zethu. uNkulunkulu uyathethela iziphambeko, asuse izono, akulungisele umbuso wezulu. Njengoyise ehawukela abantu bakhe, inkosi yabahawukela labo abayesabayo. Uye kuverse 17 kodwa umusa wenkosi usukela phakade usiya phakade phezu kwabamesabayo, lokulunga kwayo kuba sebantwaneni babantwana kulabo abayesabayo, kubo bonke abagcina isivumelwano sayo, lakubo abakhumbula imithetho yawo ukuyenza. Inkosi lomusa ebantwini abanjalo. Mngane wami othandekayo, usubonile ukuthi siphila empilweni enjani? Usubonile ubuqili bonke uSathane abenza kithi? Usubonile ukuthi uNkulunkulu nguye oliqiniso lendlela lokuphila? Usubonile ukuthi uSathane uzama ukuthi asiphambule endleleni le ngokufaka amanga phakathi kweqiniso leBhayibheli uNkulunkulu asiphe lona? Usubonile ukuthi uNkulunkulu uthembekile, ulesihawu, uyasithanda, uyasizwela, ukufuna usindiswe? Usubonile lapha uNkulunkulu uSathane asiqilizibezela khona, asusa khona into zikaNkulunkulu afake zakhe endaweni yazo, ukuze wena nxa ulandela phana ulahleke. By the way, uJesu nxa esesiza, uJesu sezothatha abenze intando yakhe. Njengoba umuzwa lapha kuMahubo ukuthi ulesisa kulabo abakhumbula imithetho yabo lokuyenza, lalabo abamamukelayo njengomsindisi wabo. Sengathi inkosi ingakusiza ukuthi ubeke impilo yakho kuKristu, abe sekukulamulela kule ingozi. Wothi sibe lomthandazo ndawonye. Baba wethu osezulwini, sesiyibonile ingozi ekhulunywayo lapha. Sicela ngani ungasisiza singaduhiswa nguGalatshane, kodwa sibe mazi umsindisi, siye kuye siphephe ngegama likaJesu elihlala kuze kube nini. Siyakhuleka, amen. Sengathi inkosi ngasibusisa isenzele umusa, amen.